سفید پهلوانی تاجیکستانی در وزن جمعی 95 کیلوگرم در این میدان می شود که رقیبی او از کشور سربیا است، کلابیک الکساندر. و اکنون یک پهلوانی ما در این وزن موفق شد و توجه میکنیم که شریف جان نظریف هم میتواند هنر خود را با مثل شکر محمد میرمحمدов در سطح عالی نشان دهد. هر دو هم در میدان میشوند و داور معرفی حد رو هم اینجا اشاره میکند. شریف جان سفید پوش است و با لباسهای سبز باشد، نماینده سربیا. کلابیک الکساندر دست فشاری میکنند، ادای احترام به هم دیگر و با صدای داور مرکز که گیرد رقابت شروع می شود. شریف جان نظریف البته نسبت به حریف در گوشتینگیری تجربه بسیار هم خوب دارد، ولی چون میبینیم پهلوانی سربیا هم از دقیقه های اول کوشش میکند که فعال باشد پایزنی و گرفتن موقع مساعد. ببینیم حریف را میخواهد نزدیک کند. نماینده سربیا از کمربند مستحکم داشته است. هر دو هم موقعیت برای شریف جان نظریف فشاری که او داشت اکنون به نتیجه. خلاصه کردن ممکن است از اولین رسش هایی که داشتن. کلابیک معلوم است که خیلی پرقوت است. و اینجا شریف جان نظریف میخواست با سر کتف حرکت کند، ولی ضد حمله را خوب به کار بود. نماینده سربیا کم فعالی اینجا اکنون مشاهده می شود در حرکت های شریف جان نظریف و خود اعتراض می کند که بله اعتراضش درست بود. این کم فعالی که آگاهی بود باز پس گرفته می شود. پایزنی و از گریبان داشتن شریف جان نظریف هم مشاهده میکنیم. اثر آستین هم میدارد. و اینجا ضد حمله رو اکنون میتواند استفاده کند نماینده سربیا. شاید امتیاز بدن هم هست، بله امتیاز بدن هم هست، اما داوران کنجی این کار میکنن. ولی علاقه داور مرکز قرار خود رو برآورد. انا همین حالت تفتیش کرده می شود. عملکرد که از جانب کلابیک الکساندر بود، نماینده سربیا بدن بود یا نه، این حالت تفتیش کرده می شود. حرکت از روی آن نقطه معین شده بود، یعنی مکانی که با رنگ زرد اشاره شده است، حرکت از اینجا بود. اما ما تنها قرار نهایی داوران رو منتظر می شویم. بله بدن هست، باز پس گرفتن نمی شود. این فعالی پهلوانی سربیا را نشان می دهد. سر زانو، اما معلوم است که با این شکل قوه شریف جان نظریف بسندگی نمی کند. پهلوانی سربیا معلوم است که در گوشتنی جودو هنرنمایی میکند، زیرا از آن پایزنی ها و
ҳаракатҳое ки дорад маълум аст. ва инҷо акнун огоҳӣ ба хотири он такя гузоштане ки буд ба хам гӯштин гирифтан ба намояндаи Сербия огоҳӣ медиҳад доварбону. инҷо як иштибоҳ шуд, албатта нахуст ба Шарифҷон Назриев огоҳӣ доданд, аммо маълум шуд ки огоҳӣ ба ки аст. мавқеият барои Калабич, барои партов кардан ҳаст. хеле пурқувват менамояд намояндаи Сербия. албатта Шарифҷон Назриев бо Темур Раҳимов муддати зиёд мешавад ки якҷо тамрин мекунанд. машқҳои омодагӣ ҳам мегузаронанд. ба ҳамин хотир чун мебинем садои Темур Раҳим ва ишораҳои ӯ ба Шарифҷон Назриев бештар аст. аз боло доштан хеле мувофиқ аст барои паҳлавони сербӣ ва имкони ҳалол. зидди ҳамларо инҷо хеле самаранок истифода мекунад Шарифҷон Назриев. гарчанде аз ҳариф бо як бадан қафо мемонд, вале бубинем он зидди ҳамлае ки дошт ӯро муваффақ мекунад ва имтиёзи ҳалол. аммо боз инҷо доварбону мехоҳад ба наворҳои такрорӣ назар кунад. ҳалоки дарона ва шояд якон нуқтаи ниҳоӣ. аз ҷониби довар баъдан бароварда шавад. ҳалоки дарона буд аз ҷониби Шарифҷон Назриев ва он фишоре ки дошт қаблан мустақиман ҳариф ба тахтапӯш наафтод. аз ҳамин хотир ҳалол боз пас гирифта мешавад ва паҳлӯ инҷо ба Шарифҷон Назриев. аммо паҳлӯ албатта маълум аст ки аз бадан дида бартарии бештар дорад барои ғолибият. хеле мушкил афтод албатта рақиби нахуст барои Шарифҷон Назриев. огоҳиам мегирад. рақиб бисёр пурқувват аст. аз дақиқаҳои аввал он доштаное ки буд, аммо бо ду паҳлӯ имтиёзи комил, яъне имтиёзи ҳалолро соҳиб мешавад Шарифҷон Назриев. мо дар мавриди пурқуввати ҳариф мегуфтем, аммо Назриев исбот кард ки ӯ бартарӣ бештар дорад аз намояндаи Сербия Калабич Александр. ва акнун Шарифҷон Назриев ба марҳилаи дигар мегузарад. ҳарчанд рақобат хеле рақобати мушкил буд барои паҳлавони мо, вале билохира ӯ муваффақ шуда тавонист. дар ду ҳолате ки Шарифҷон Назриев имтиёз гирифт, ҳарду ҳам зидди ҳамла буд. бубинем нахуст мехост пойзанӣ анҷом диҳад намояндаи Сербия, вале бубинем
назриев дигар тарз инҷо пои худро хафо кашид ва бо фишори даст ҳарифро ба тахта пушт афтонд ки инҷо дигар ягон фурсат барои паҳлавони кишвари Сербия Калабич Александр боқӣ намонд.